Soko ira sino kagato Jesus na sumbiho. So nang usabon kumadati din sanan kanaw misisa to kapod iswang na sambayang. Kinarahingan isundu iswang kadyan sorga kon sikaw dot kasobon na bayno. To kano pa yahay dot kapag isisa kagumaya dot sambayang kaswabon iti. Ikalansanan dot alumi sa piramutan dot tikid ti sa dahay gisambot oriko to modon maya ditit panambarasan na kaswabon na bayno. Tinasambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Kapisanangan kaswabon kumad ainsanan toko giginaot pangumsikahan dati bayahan dati kumakinorohingan tu natamangan tokod sanga daw po di nakatalib gisambot kaswabon na bayno nga kapag yangi sangis kasari tako pakago. Kaswabon na bayno isoot ay panambarasan dit coinsok ikago coinsok kasari takanupot iswanggat kay si sanit ti bagi minangi kita tulod paimpasi okon ko momorutum daw okon isoot pagangatan isa okopoilan mila nagiburasan dat isoot panuhuan kumadati dat iyati na paimpasi nga kadadah dat momonsay wakon na pa nga arutum kawaya dat kantakan dit amu osanong. Timpo na padondo nga iti kasalimpunan da taon tumbayaan ako dot hinado kayo nga kawaya nagiti kamoyon dot kaboling kahangan dot ay talunalon kamalangan hiti na pagkinaynon dahay hiti jalan suk kaningaw suk nabawan suk terus madi nga hano-hano mo nikid tadaw dodondoy pir konihab harohi song konihab kay tom hanahanom ina pwede iti minggu di bayno hom amu no dat nasugut ti kinayonon it misaborong no di song konihab hiti misaborong irini komon ay narutum narutum pamagunan iti kinampakon di taon 2002 pada miso kinaimpunan di taon 2002 pada 2 iti napod kinanan dahayom har-haron i borosan na tulun dat pangurangan saraw kuno dit paingkarajad estate di nakatalib orikot tapo bulan 12 nga nu kanda dit pakaraja ngay hati-hati kita kerja ini bulan 12 pengurangan ini bulan di komodo pengurangan papatam tu di ti kumpani iti pakaraja kad iri di dohot osoro kaila ay nga inupay kamandilo pengurangan nga agumu iti kamalangan agumu nagi kadaw ti midupagun iri ni kamandilo pengurangan minggu ni nakatalib hiti kampung dahay nga pengurangan nila pipiarawon agumu amano kominatay pengurangan ni bangay remontak kit ilot pipiarawon mo sa loho-loho manok ay garito may pamalabong ino po may galit kadi may pangintab
Bulid ngon intabot gumumu kadik miagali dit Jalan Sukoningaw iti bulan 12 sam bulan 1 lebih kurang got i gi ilandi taku no sorow lah, haro nakantot 3, 3 ya Sukoningaw. Nabawan pira ri 2 kah? Ampunang hiti nagi nasorobot karita idi Jalan Nabawan nakatanggai Sangulun ida riboh badi riboh. Sinua terus madi niagali dit aro 2 kari. Aro ni Kalanggar walai tu di sanda walai tahun lalu ni walai sinio dok maturi tu kodo ngurai mo tidit karita nga kakabing no po to ilo no nga ilot pengurangan intataan ta kamaddon do pengurangan mo titidon do nga ilo no po nga i irini komuan tokon dot kamalangan mo singud ka sa ira do katumboyo tumbayan ako dot hinod do kayo nga haro nagi kadaw ita daw ko ni hab minayo kud hilod Bandar Kaningaw oruhay mo tidak oruhay da kagoy ade 2 lorong iho na po nga hirid lorong lajo kulam na kura kape mantadet kandingaw dito ongay na gid hirid lorong ko may ruba nga miagali minamutong kantay siya di nga inapayat pamutungan di siya nga kontak it garisan kembar kilong pakago kuno po minay diri galibangom nakapidungur painsuang nga dadi sana rahil na kamalangan Sukondingaw sikap ako minay diri galibang to ano po kapiruba na kapiyahay paruhukan na ginday tulon ka daw iho patakadan ay irinit momorutumbo ka ni di bogi nakuranang ko to itinopot kanta kandot ay talunalun nga kaintalang haro iyo kayo nakumbal nakuro harane mo boros at alamaw italunalun rumasam harnet haro okito-kito kokito kud harohot molohing no tumalib ilan mo tapot kapiyo ko it ralan pod magidu dat mantadi kinasalan daw nga kaubasan no pohom miagalit tamod-tamodon ni boh komon kuno pa tamodon nga ay gina ako siyaw dati o siyaw o kilos no pakaguborosot a siyaw alaju ay malayo na di alaju it monsikap no po araraw no po ay sa bunga tayar jarangi mo kapila ay sa bunga mo kecuali it emergency da mamirik handiah nanat monodas sa handphone miagal doho asaro ako matid mamaguna handphone manaw panaway nga kulom sayra itid kataubat iya kayo nga iya dihi boh kan kayo ho nagi paingigita handphone no manaw-panaw tintang-intang ginta kapiyari wa antakan no podit sibuk talnalon tay ko it lampu merah haharan na po alasan haharan na po paunayan bogi nga tumanod na pod
Sangulo na tambalud ta pulis miagal ka jalan ki manis kagumuan na pod penyebab pod kemalangan nga inahit handphone la kasya tobat ta ka kamah hingga na gid ay ko tobat iri kadang-kadang kat sayra na po VM mo kuno po tanda na pod di nga, oh, manaw-panaw no ri. Ay ulom sayra ko tobat iti hoy. Suway ka iri iati na po nga tidak fokus. Pakon ko no di dir malay ay dusun ay tidak fokus. Panakakoylih-koylih hari tambalut ta hirid teko tanak wagu ka sumandak ganay hiri sampaping sumandak daw hilang fokus nakuro aagi ginasarita pengintang kay kanad suway pun may kiri-kiri hilang fokus kanad din kon pundad harang may kiri-kiri may angil-angil jadi montok kimi kakawan mamadaray bo na bagyam kada na ngay kiri-kiri hilang fokus nagyahi mamadaray bidi mo nam ipe mi karuhang mo ilongon hinggo buligan dan mangurut-ngurut ay. Nga iyon na pod urutan nga akon lagi siyodop ako. Ay urutay pula likod ko siyodop ako ang urutan no nga akon lagi siyodop Ay hinangay na Thailand ako. Hara nagiit orango kunat niagal ko ay aratu depo nangi gakod di pamando. Ngayon nadando ka kogo kanundo mo'y pangkog hinggo pakaw kita ka diri gulo hinggo pakaw kita ka aratoy handphone no diri kanu mo'y pangokog manaw-panaw pengkuro ko di ka kita. Haro na ginarango ko miagal ko iti butul wahig aratud pa nangigakod di daribo. May nando sansang ko hilad hindalo birik bobos sa mangula ka birik nga hara di nakodul hiri nando. Suway pundot ay karubat taso kalanggar taso tingaw ilo ngain lo buhi ay gumo gumo na pala kanta kanda it milad momosid ay kamalangan iri na di kakuaan dat mintong-intong to kono kapio ka pagindalanan do osadu man o turo o moydah da inapohit tindalanan do nga angay ka araraw tok araraw mo tigyam ayay na mamansak itu mau at tolak to kanon det it araga karita lah. Na di milad nga milaw po kasarid milad ako'y bohiton agi anuman parisawo man tadi karita Iyo di haro na isuswed orang uno nga karikot pulo bo pa. Paing kukurahit orahyan na mo gilumba-lumba. Hari mo naguluh dia nga ade kabay kago putungay putungan kago. Indama kandem kadungur. Hara sangulo na tambalut tat iswara puruton iswara hakarita. Kaubasan lagi basa tanga gayad ongo siyaw tumudong manaw it mantadot ay keke tawaw keke sandakan lahadatu ngaydi. May kumoti soguluan ay basar kasi omtok nasaguluanan na di ka. Intay ko nga muwang tuwang kagud hiri gulo ka ay hiri dahuri.
Saguluan ayo ku kago di basta gayo, saguluan ay ku kago kasyo. Nga ino pa di kinalimpupusan dit misagulo pisagulo, kang ku dadi minintang ngirid sa ramin nga kada ku kaga talon-alon kadungurit nakansaw karita ko kasyo. Nakansaw diri panangidisan. Asa nang itu ano katuhon, ano kagugudit it karag nakasarada kang kabom nakondorong. Irinod nuga di kakuan dit haro iti kasumbungan sumono bo, kaeguan na nga adi amo nang kiala, adik ka, putong ay kancil-kanci liminamutong dia ikamondat manuk-manuk no karita, adik ka, imbulay ni adik ka kumbala ko dila jalan ki manis itu makad. Masus pundi wakan nga mono ki asus no. Jalan kembar tok aramay no mo ti gahit mirantai-rantai kon pod ikarita no nga miagalagali bansa mirantai nanda dito makan nga tok sumikap nga natundundo mamasak kumiyak. Ay ilo na ngayon ilo na ngayon kantakan momonsay datid aratu to kad iswangget karutumon iti talon-alon mo suway pandahit tumanod dat ay panuhuan dat talon-alon miagal ko tok kumilang mati ka may paturo no ogyarno hintatan kam uy ay say tomod 50 km/jam ka nga 100 ket tumalib nga paingkukuro magyari dit dige karikat na pod dit kawasan dat it sikul nga haranda tulis at 30 per jam ka 50 60 tumalib na nga adabol 30 ka nga 60 taka tumalib 50 100 taka tumalib uy 50 no kadim ay say tanganak si kulodon do kadongo tuong tay kasuti pingkuro marit jadi kontak kiri ko kontak i signboard 50 kalau kalau waktu sekolah ka matudangan patulisan dit dige isa na pakaguhit amo na dati kapuasan da ginawad sa ira dot kawaya ilo kabalingkahangan da talon-alon ngano no. Inapuhit kanta kan idi nga akon ko iyati ot ay pinapointalang tulon da suway. Mantad ko tulon da suway panyabapi kamalangan iyati nga nakampay. Iri ni ta aramay di. Akon pondo dot gisambot melibatkan nyawa hara di tinumungkiad harohit miagal ko ano di ko sonsog hiri no ko piyahit ay nadaa puas do sonong-sonong kaya magindalanum indama ka mo ko guguay iyo dinet iri no hit miagalit nadaa otori mo tatapot ko piyo ilo ni kamondat momorutum mawakon. Okay. Piro-piro hot tadaw dit minggu di bay no nga nakawaya to kod isa pelajaran dat ay kakitanan na po nga mamarutom na po narutom na po awayaan nakuro kakuaan na po nga popohampit tawakon popohambi dawakon miagal koy hawa sangulun na day siyo nga nakahombi sawa daw Adam
bahkan do nakohombi ngai di sampomogunan iati na bodi ngai ti wo, mantad na di siyo gi. Milo na padadim isiyo na dabo, sangulon na paday siya kada to kano dayati ngo pohon pito gi. Iya dadi dito sa raw. Kamayandat itinapot kapasiyan dati tihom. Sairaan pa kawaya takati karutumondat kapasiyan. Karuhang no nga kahompit. Tanganak no. Keluarga. Bahkan mungkin dat kombalutan no. Kahompit gi. Ilo na ta aramay. Ilo na aramay lo bo. Tu wakon nga kahombi. Irinday kamondat sanginan nakagyati kandangi dat mangigit dat ay burutak nga aluhad ngay na po'y susuway ka. Eh, bayno ko nagidi kago nakaray ta kandangi oy. Kandangi na po nga kon ko ikarabawd karud ka. Kandangi. Om poin sa mako to ka nakaguhit pelajaran datid nakatalib miagal ko Yakub. Yakub nga mamarut tumi. Mamarut papaham bihiwakon ba. Itina di siya nga mo nakihalo. I Rebecca mo nakihalo di Yakub. Yakub ka daw nga. Iyon na di sinuho parok. Miyagali tulun da siya dop. Ngon pasuro ngay bantal. Nga dan dusun na po nga sinuho parok ka. Miyagali di sinuho parok. Paingkuro gadi ka. Saya gadi na kung may panuho parok. Paingkuro ako karati ka piyatit. Oh, yun eh siya sinuho parok ka. Nga no pa sinuho parok kadi nga miyagali dit orang mengantuk disurungkan bantal kadi mo. Iya di kantor di. Deka iwoyo sa huyot. Mantadet ay nawayaan di Yakub minakihalo itina daw gisamdot ipadihit payat-payat di siya nga kampay ngay. Sayra ginumuli ilo dahirid kampung halaman. Isa'y pinagulo siya. Tulun da suway. Pagulo na po si rumbungan ako pagulo. Om, sayra dot nakaruba kapya di isaw. Itanganak daw nga mila dati borosan dat nakampay na mga rin nangatan nga dit tanganak ikaluarga na kurmadarid man no paday gentleman kim sangulon na seminary ba kampay ka kampay pagyawakon iti dit guntalaw ko po yung kukurir ti di kamuyan no padi nga iso dadi pagangatan kumadati det kanaw no masih toko miampay det ada mamarutum dawakon. Ilo no pagangatan det ay pelajaran dati da kaswabon na bayno. Ino pa'y karikatan datid id isa o kinayonon, id isa o kay sisaan, nga akon ko momonsay dat ay karutumon kumatulon da suway. I karikatan dati, karikatan da kayod, id hingga tinimungan, group WhatsApp patay ko, group Telegram ko, nuno. Ino pa'y kahinaan, kinarikatan dati dahiri, nga akon ko momonsay ino pa'y guru pidi nga atang kangaw. Hindi Kasuang ko diri nga no kadito ngalun. Oy, hinono mo ti kaagui siyo ka. Oroy tano pod iyo dihom. Kamuno po nga nasapan ko no manang kangaw di gurup asal hinay siya. Ay, susa na ti gurup ka.
Palagasan nad inapay karikatan dati nga akon ko mangigitet sila ka kagumuan, akon ko momorutom natulon kagumuan. Nga sayra na pod hinoh tako nga opurimanan da tulon oy hara sa mga tawago. Paingkan lagi kadaw iswang dot ay kay sisaan da gereja harana kun inapay kinahinaan, kinarikatan teko hinoh kod hiri gereja idi nunuhot ay kaintalang kay sisaan da gereja. Kacau bilaw. Serad haran nunununuhaman nga inapay bobosot asu mangatur nga ihati, iha. O man toko iyeti ka. Ay so nabuhitan daw nga iha pakasari. Haran na po diad imbulayan. Kumbal ako di tahun 2007. Antakan na po di nga hilo ihaid air manis. Sambulan dot training got missionary. Mo nikidit iseminar nga mangimbulay ako na pod paguhatan. Doho na pati tamodon nga akon ko imim pangkat-pangkat nga monopot to bagya manguhot bo. Suway kay managa ko siyodop. Siyodop to kan pagyati nga mumbal ka na manguhot. Kapanguhot ko pa di nga tumagaki siyodop. Sa kiramiagal ko hilog gereja sabat sikul mumbal to kan na mintudu mumbal pagimuhot. Oy lala no piadahit it simbar nga mangilo higyad paingkura dambokan dat pendapat bagi muhat ta kananda kapanguhat kana padiham tumagak na siyodop muhat ako nanda sawon tabi man hakot seminar ceramah muhat alahid da podi ada soalan kana pod ada soalan kana podit imo sitar tay kay pancaramah mintaw ngay nandodo iya nga pura-pura ako kaylo pura-pura ako dahilo ako kaylo mintang yelo doho ada soalan katun mintang ko doho nudi kaintan harimang kun dakapet balibit ka nuno ka ko soalan kakuha ano po nga harohot ay pancarama muhot haro muhot nga irin pagya nga ako nagyan na kay arati ri wo nga kombal mo ti dit insan dat ilo nagi Adam dan Hawa wo yo gadi dit itu irino dit ako kinaramayan mo itu kau punya pendapat adis ya isi matu di nga panganakan dit agumo ko tuhot nga minang isasamo di guys ya alaid lah saya suka ini budak kadis ya di kalimpupusan dat pinapasanang-sanang matu ginaoy siya dit ya di om moy dat iati na podad iswang ga tinimungan dat timpubay na nga ino pa'y karikatan hinoh kod diri kahinaan no diri nga akon ko mumonsed ino pa'y tinimungan idi nga atang kangaw akon ko mamaruto mo karikatan tako dahiri sakirad miyagal main bola poswango kumoti nga tok sa mihaba padi pamain nakuro kuat ko maminti idi pamain nga tok isyo no moti it ologo do binti ka waman no po nga tok tumokon no patawayaan mada to kada daharay ti iswang kay sisan na igereja nga iya din nga ikadaw
ino po dahit korohian dati nga mantad ko kinarikatan dati dahiri, okon na gid girot, papagirot, papakaisiso idit kaisisan dati iswang nagareja. Puji Tuhan. Amin. Tu iya dingay toko piamiagali ditong Pinay nga, tokoy insalawon, tidak dinafikan kadi malayo dot haro nagiit anggota jemaat dati tumangkiad man ta da gereja, sebab dati moyo kuda gia sambayang nga hinogaisi hinoisio boh kah haro hitio di hinoisio aku na ay mayaan didit kaboborosan di sio kah hari matitiad di nga puji Tuhan tu I will go ngay to kunot ti sakirad harod na kumbal ti di nakatalib nga mimpun dita daw di bayno nakataubat to kuno di ngay. Sakirad hari na sinduala na ginawo mantad dia gisam-an na di may sambayang nga haro na di ginawa no rumikot tet may pagangat kago di siyo da gumuli. Makimap ko na dito iya di kaboborosan ko di nakatalib ka. Ako nanda iya di nga iya di ako'y mandad rumat ko na kago. Ay nakataubat ko pihagi. Paingkan gi kadaud iswang det keluarga dati. Nga igitan to ti keluarga to ko iti suang walay det okon ko ikarutumon. Paingkuran ang kutit keluarga igitan dati ikarutumon. Iati sebagai woyoon da isuang keluarga nunuhot pawunsayan no. Right to po kaugaman paingkukuro ko. Sakira na pod may intang ilo katumbayaan da wakon. Iya sebagai woyoon da keluarga, kepala keluarga, pasilih kad imam isuang keluarga. Iya na hit iyalo an patigandala sumambayang hilad sambayangan dilo nga harahit imam nga iswang na pawalay sera di sumambayang iwalay iya na imam iya na masitar sebagai sangulo na molohing akan na poko iya nga iya ni milam mangatur iya katuran nungan da bayno iya doa pembuka ka nga paingkuro to kagadi sebagai woyoon dat keluarga harus sumambayang ka bayno ka magidu kono gi kono pa ko tumomodot aya hara karaja ka korikot tende mo sitar hingga di tapakno hara karaja ka paingkuro ko di popokitad iya na po nga sangulo ni woyoon ngono po di popokolo nga momorutum ko dit keluarga no ako popokitad paingkuro sangulo na molohing silid ko pamitanan di tanganak silid contoh isuang da keluarga iya di na po hit kaboboyuhon dati momorutum to kadit keluarga dati sendiri itanganak ay so hormat dati kumad sangulo not hamba da kinarahingan mila nagi borosan dat ay so no bahormat dati kumakinorahingan tu ay puri mo nan dati itinapot woyoon da iswang rohani nga pinarikot na bayno nga magidu kono gi miagalit ako nagi orohian dot dohiri no kanon da manuhod di tanak manahak arahan di tanak hara na rumikot tot may lawat hiriwalay nga siyod hara na ikagalagal la teko
haro hinakontak ket nawayan ako. Karikot nan dahit missionary ko mositar, pailiga ita nakirigon dila. Hinggay tapa nuandu kadita nakom minamanaw ka. Kadita pa akuhom hinano poy mositar nga poy lonod minamanaw aku kanto ka. Hinggay siyo kaminot hodi poy lisok ko hirig. Tirik kage tanak momonopot ki. Hinggay siya hodi kaditanak hiri mola hinggad. Aya, ana jadi ay bohong sunat tiyod di. Nga hari makapit ti digi isay da koy tiyod di. Hinano koy mositar nga nakapanaw ako kanto ka. Kung iya di na pinaboras si tanak uhot na din hingga tapano hodi ka. Aya, batal bohong sunat. Jadi yati sebagai woyo da iswangget keluarga, pakitanon na datid inapohit kaposyon pagagangat dati nga okon ko umarutum mi keluarga dati. Om tumbaya dohon na po panumbayaan nom nakura tu iti na po tanganak dati nga kurang hormat, kurang dedikasid iswangget kerohanian, iswang da gereja, isnopot kakuan da tagayo nga ihati na sebagai molohing. Ato ko kaano po pakito dat ay pamitanan kumadilad paingkukuro sangulunat ay pananud da kinorohingan. Kada to ko harap do hilag gareja. Oh, miagalad di may sikulwo kadaw. Eh? Iti tanganak dati porikaton to ko may sikul tamangani disigu ka. Sangulo na sigu piro hot muridet tamangan di siya piro igitan di siya. Piagalon dati. Jadi isu ang rohani nga ay minsa do iri. Kada tokod humarap pod hilag gereja oh hari guru kanak-kanak, hari sikula sabat, hari apta. Ino pohit agayo kopiohot ay pomitanan di nga iati sebagai woyoon iswang da keluarga. Iya sebagai molahing da kusay, iya sebagai molahing da tanduk. Mano kono pod aparo may sambayang itanak, pagulo aparo kaya moy kadaw. Iya di na ri. Kada dat suhu wano pa'y tanganakom kaya moy. Haran na pohit iya di timpo bainom ilo nalo I will go dati. Ongay sambayang muhot ti tanak idi nga hara timpud-timpud ay lo katama da muhot amoy ka. Nga isay di katama muhot. Poin sa dia na ti 5 jari da muhot ko no. Kon pundad orongit-rongit ko nga hingga katamay tanganak ko muhot dia. Kakitoh na yun di tanganak kasuwaid magyarampay di molahing haran ni kalangadan dilo. Nakuro magyalo dohod boliw tu amoy ka. Moy ko padandod inong kolotaw no'y tanganak nga masing-masing nga diralan sandiri. Tok ilo na dila I will go ngay dati lubay no. Timpo bay no. Popokitoh dat iswang piak kerohanian nga harat ti kamondo korutumon. Paparutum to kerohani ilot keluarga dati sendiri nga halip ya megalidi iati na po nga milo tokod memilih. Haro pilihan dati dat ay mangigit to kadilod iswang karutumon tay ko iswang dat panghakan da kinorohingan. Harohot ilo ni kamondat iti na po di tindalanon ko po siya dati nga haratit dasar pilihan. Milo to da mamili. Mamili to ay paingkahitit keluarga ko. Mamili to iyat ti. Milo to da mamili. Mo'y pangalimpupos ditit pelajaran datid kasuabon na bay no.
Harado ayat tet mandati imbulayay, kapagulon pa nga iswangget Lukas ka-6 ayat kadunah pada mualu, tinandaan mantad ko di bahin pakinango kundi pelajaran kan nihab nga inagi mangu kaba ayat nga ologod ti pamalat karasil do. Ay ologod do orongod hinad speaker tandai mantad ko. Lukas buku 6 ayat kadunah pada mualu, pakianon na barakat montok katulun dit mangumang mangutuk mangumang-umang do kayo om sambayang na montok katulun di papakamu-amu do kayo. Tok agat kamu, agat doho na po ginawo sebagai tulun kaubasan. Momodula na po itulun, dula ipanimbar, dula ipanimbar. Yadadi. Manumbuk tumbuk na po parikatan siya, tumbuk iparikatan dati. Yadi dati ginawa sebagai tulun sa pitulun. Nga iso ikadaw hot pagangatan dahil lalo. Moy inapohit kahinaan dati diri nga akon ka paparikot ako rutumon. Mokiano to ko barakat montaki tulun dat momopol dati. Agatoy ino pa osoro ko'y harat sarita tambalot mo. Ako ray tanto ay lanin na dako. Isiya na pati nga mamutong gagata. Kada pa tay siyo nga ngayon panakaho ikapingan daw. Ay mo tigya on. Haro iso, duo, iti manakaw nga atiriki bo. Kon ko insanan. Pompuson-puson. Kaylay kuno did insanom. Sambayangan ko dihit manakaw kasyo. No dadi sambayang kat kangam may panakaw. Sambayang na po nga parutumon. Memang iri no? May naday siya pakakungo om ano ka kapanaw. Ano kapanaw mo panakaw lo kapingan nga tangolun ka. May naday siya boloho. Kano to'y kupeng kuro. Hinggoh na gidid. Ay kasyo ipangalaman matu ditulun niri. Kamaju no gidihit. May panakaw. Gina kinamuajuam urang kaya di dondo kasyo. Ino gidi na panakahanam ito'y ito kapasyo. Aya, ano di kago aramat di dati na padati man nga man tadit iya di kaboboyhon itulun arutum na giday tulun mo. Nga pagangatan na pod ay ayat ako pagulod montok dati. Montok ko pod ditulun do mo marutum mo kapasiyan dati nga pakianuan ta kanila barakat. Imong umang dati momopol sambayangan to kanila ka. Kamayan dat ako ni ka agan ganitit awayaan timbabawan ta katigi. Montok ko keluarga dati. Miagalino retan dati diti no kada to kono igitay led iswang da karutumon. Iso na pohot panukadan da kito dati. Isuot pamitanan di alumis. Sa ngulo na hamba da kinarahingan iswang Yosua doon na hapodam 4 ayat hapodam 5. Nga sekira na pod osoro dakod oson nga sumambayang kumakinarahingan. May na dako pili da tadaw da bayno isay nang kuot sambahon da kayo. Kinarahingan di ko kihan da kayo dit
sumambayang hila soborong nga bawang nga Efrat, teka kinarahingan da tulun Amori, dit hinggad iti napakinainan da kayo nga kinainan diolo, nga iyoho na pom sang kawalayan iyahay na pohom sumambayang kuma kinarahingan. Jadi ilo na dadilat I will go dati. Iyo kayo sumambah kau na kudit it karaja do kayo, sumambah kau ditusin do kayo, sumambah kau kahaharan do kayo na pataylanin do. Nga iyo ho, keluarga ko, koruhang tanganak ko, memili ako sumambak kinarahingan, sumambayang kuma kinarahingan. Puji Tuhan, tu ilo ngay pilihan dati. Pinapakita Yosua dat ay paingkuran ako mo'y itinapakaluarga dati nga patilambusat isisa ako tumayaan. Mantad ka pilihan. Pilihan ni dati ti. Isuang garohani pilihan to kay. O mo'y dat kasuang isuang karutumon iti keluarga dati kano no anua takot pomitanan, isa pomitanan na pinintalang di Yosua. Iyoho keluarga ko, koruhang tanganak, memili ihaydat sumambada kinarahingan. Halip ya megal ditong Pinay nga soroho na dati tapot tagidad ilo na ipilihan dati nga ako ni Moti ko agan-gan ilo. Mantad na ko iri pilihan no akon nagid agumo mintalanggot kaboling kahangan na ko posyon. Nga kada ta ko natingkod ko duhong kad iri no hit ay pilihan dati. O mahita ko na patilang buso. Kaduhong kad iri no hit sumandak ti kay tanakwago pilihan nuhom kada na undarangan itangaralan tilambusan gisambot korikot to id tikawinan gi. Kaduhong kad isiyo na isawa no. Kada na di pumusarod aya isiyo ikuo pada di sawa ko kada na pumusarod ti di. Patilambusan na dati. Iti rohani dati nga mantad ko iti na pilihan dati dot minomili to koralan dot gumirat kumakin rahingan kada to kono sunsuri kada no pondorong nga ilang dati tu ay duan to ko nga tumilambus to ko paingkuran na pakagaton parikotan dati kumakin rahingan at tumbayaan to ko dot agumo piya kagaton dot iti pilihan dati gumirat kumakin rahingan nga haro na poralanit sira da pasukuan dati kumakin rahingan. Magisusuay at tapurimanan toriri mo gatos sinduran kadakato haro isondiho haro sondiho no gitambalo Yesus kasasarit kolongon ay soko ira sinunong kadang katong Yesus isundiho. Kanaw sumayang kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw dot kinampokon iti kasisan dahay sumbayang kasabon na bay no o gumu nagi kadawhit na imbulayan dahay isa na pa'y tamodan kapaya dahay nga ihay wayoon da isang keluarga malahing karuhang manahak kat pamitanan kumadi tanganak da paingkuran ng kuyelad may aparagat iswang dat
kerohanian. Kada dad iyahay ni monggit ta karutumon dat isuang keposian da tulun da suai nga anuay yahay kuasa gisambot kanu yahay asili da berkat umat tulun da suai. Tadaw da bayno isuang tindalanan keposian dahay nga manehe hako gisambo hingga na pori koton tamodan dahay nga papihunong kasarang iha di karohian. Paingka nagid isuang kalidasan ang buru-buruan dahay nga berkatan no may asimbayan ng patibus at pagindalanan ng posyen dahay. Tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kinapagyampayan dati the kasobo na bay no? Intatan dati tindalanan da tadaw da bay no? Buru-buruan dati kada lihuay kapiruba ta kakagudot kasuaban da suam. Ay so ko hirap sinundaw kadako to Jesus na so gihon kadako to Bahom hinako po Jesus kapitambi takot kasuaban da suam.